nĩ ceceni ya Inooro TV. Chihadete tha 10 mutugoni thare ya kurehera mohoro na njira nguhe mohoro ma matemo nijeta Kate Muthoni na tukianjira mohoro maitu tukwanjira na cia ugima wa mwiri kuria arigitani aria mari rungu rwa ifuri iria KMPDU kaunti-ini ya Kiambu ni matafanitie mirurungano ya thayo magitetia gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi. Arigitani aya morotete gavana uyu ni kiria maruga ni kwaga wigiririki makiuga thibitari-ini ciana no gukwa irakua ni kwaga motungata ma urigiti na makiria kuona ati ni mweri wa kana kumariria arigitani a matigire wira matafanitie mirurungano kwanjiria thibitari-ini munene wa Kiambu ginyagia wabici-ini cia gavana. Belongs to the people. We only donate that power to people like Wamatangi to serve us. And when they cannot serve our interest, it is our inherent power to recall them. People power. People's power. We say no in certain terms that Kiambu is not a monarch and it cannot be run like a kingdom. Woyani wa makurutu ruhonge-ini rwa mbirarũ cia Kenya ni ũrĩkĩtie kũrugũrio mũthenya wa ũmũthĩ igongona rĩrĩa rĩkũhumbĩtwo rĩrĩ nĩ minista wa ũrangĩri wa bũrũri Soipan Tuya wabici-inĩ nene cia rũhonge rũrũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Mĩhang'o ĩno ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa ciumia 2 ciũkĩte ta ũrĩa mwandĩki witũ Dan Chege aratarĩria. Thutha wa kahinda ka miaka iri woyani wa makurutu aria megukorwo makingĩrio thĩinĩ wa rũhonge rwa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũkwanjia rĩngĩ thutha wa mĩhang'o ĩno kũhũrwo cabi igongona-inĩ rĩrĩa rĩkũhumbĩtwo riri nĩ minista wa ũrangĩri wa bũrũri Soipan Tuya oro ũndũ ũmwe na mũnini wa komanda ya mbirarũ. Woyani uyu ugukorwo ugithie na mbere gwa kahinda ga ciumia 2 kuria andu mwanya mwanya kuma aria mathomete ikiro ngũrani megukorwo makĩingĩrio honge-inĩ mwanya mwanya. Woyani uyu ugukorwo ugikika kaunti-inĩ ciothe 47 na icigo-inĩ iria ciamũrĩtwo nĩ rũhonge rwa mbirarũ. Mbeũ njĩthĩ aria makinyanĩirie ikiro nĩ moritio meyumĩrie na njĩra nene nigetha matũmĩkĩre bũrũri na njĩra mwanya mwanya ona kando na gũkorwo atĩ no ta njĩra ya kuheana mĩeke ya mawĩra. The nationwide exercise commencing today, the 13th of October 2025, shall be conducted across all 47 counties over a 2-week period. Soipan Tuya augite ati ino to njira ya kuongerera namba thĩinĩ wa mbirarũ ĩndĩ nĩ njĩra ĩmwe ya gũthinga mĩanya ĩrĩa ĩtigĩtwo nĩ arĩa meherete thutha wa kũrĩkia mĩaka yao ya ũruti wao wa wĩra orona kana arĩa mahurũkĩte. This recruitment is therefore not just about adding numbers to the ranks. It is about identifying the best of Kenya's youth with the right qualifications who embody discipline, patriotism, and the courage to serve a cause greater than all of us. Nĩongereire kuga ati ino nĩ njĩra ĩmwe ya gũkũrana iheo cia mwanya ũhoti na ũgĩ ũrĩa ũrĩ na mbeũ njĩthĩ kuona ati nĩ megũkorwo marĩ na umithio mũnene kũrĩ rũhonge rwa mbirarũ na bũrũri mũgima. Every qualified Kenyan is accorded an opportunity to serve. And I welcome the young men and women of Kenya who have shown interest in serving our country to turn out in large numbers for the exercise. CS Tuya niekirite mukana munene kuri mundu o wothe ari mumbirarũ kana muruti wa wira wa thirikari uria ungikorwo agikuruhana na ungumania hari gwitia mbeca kana kindu o giothe ati niguo aingirie mundu mubango-ini uyu amu uria ukunyitikana ni agukorwo akionanwo nake ni watho
amu ne mugaru. Recruitment into the KDF is free of charge. We do not ask for bribes. We do not take bribes. And we do not give bribes. Anyone doing any of these things is a criminal and should be treated as such. Augite ate gutire kindu onake mundu afatie kuriha amu mufango uyu ni wa bure. The recruitment process is designed to be fair, transparent, and inclusive, ensuring that every qualified Kenyan is accorded an opportunity to serve. Gerifotera Inoro TV, jitakuo Dan Shege. Thegio Dan Shege ni ripoti iyo. Tukithi na mbere, thirikari ni iri na mubango wa gutabania mugururo wa kuhitana na arugamiriri a honge cia wandiki utungata-ini wa muingi itemi-ini ria gwethana na aria marathoga marihi ma aruti wira thirikari-ini o hamwe na kwandika aruti wira a mathara. Minista wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku anyitiriire ati uhuthiri wa mutambo wa marihi ma utungata wa muingi uburite ati anene a wandiki makoretwo magitabania waganu na njira ya guthoga undu uria utumite bururi ute mamilioni ma mbeca. Wabero wa Nyambura ni na ripoti ino. Igongona-inĩ rĩa kanitha muthenya wa Kiumia, Minista wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku augite ati thutha wa uthuthuria wa mutambo wa kwandikana kuriha aruti wira a thirikari gutabanio, kumbukite ati arugamiriri a honge cia wandikani utungata-ini wa muingi makoretwo magithoga mutambo uyu niguo megune. We'll be issuing further instructions to EACC because we have an audit report which is not very good on the kind of manipulations which the human resource directors have been manipulating the payroll system in the Republic of Kenya. Uthurimi uyu umburite ati he anene a aruti a wira aria makoretwo magiteithiriria andu kurira urihi wa magoti kumwe kugathogwo miaka ya aruti a wira noguo makaruta wira makiria ma miaka ya retire undu uria thirikari irenda gukinyia muthia. Changing job groups of different employees 3 times in a year, something which does not happen. People getting double salaries. People getting salary arrears, something which we even don't know what this salary arrears. Tax exemptions to the people who are not even qualifying for tax exemptions. All these has been done and has been perpetuated again and again by our human resource directors in different agencies, government agencies, as well as different county governments. Ruku augite ati uthurimi uyu uratwarana ikinya gwikinya na kioneki gia President William Ruto gia kwenda kurehe waragania na uigiririki utungata-ini wa muingi kuma wandikani-ini nginya riria muruti wa wira athie retire. Tutamenyana na nyinyi. It is crime, it is criminal. Ile mambo ambayo tumegundua what has been happening as far as human resource directors are doing in our payroll system. Ruku aroria aruti wira a muingi makinyanirie ikiro cia gikiro kiiguru magitungatira a Kenya akienda marikirie gicunji gia 10 gicibao kia 232 gia gatiba kiria gikoragwo gitamburukitie ikiro cia waragania na uigiririki wa gikiro kia iguru utungata-ini wa muingi. Gerifotera Inoro TV, jitagwo Waweru wa Nyambura. Thegio Waweru ni ripoti yo. Tukirora mwena wa gicua-ini thutha wa meri yothe itatu kuonekana ya andu aria mondire mutino wa gataru na kuhobanirio ni mai iria-ini ria Uhindi, riu mathako maria maranyitaga itemi ni marugamitio ni thirikari ya kaunti ya Mombasa. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasil augite mikawa yothe mbere ya gutabania mashindano o mothe no nginyagia metie marua kuma kuri thirikari ya kaunti. Abdul Swamad oho augite uthuthuria ni wambikitwo akiongerera ati thirikari ya kaunti ya Mombasa ndari na uhoro o wothe wigie mashindano macio. Rasmi kujua ni kipi ambacho kwamba kilisababisha, ni kipi ambacho kwamba kilikuwa kifanyike, hakikufanyika, ni kipi ambacho yote haya ili pasiwe na tasfahamu ya kwa huyu amesema hivi na huyu amesema hivi.
na hiyo itaweza kufanywa na Kenya Coast Guards ambao kwamba kazi yao ni kuweza kuensure ya kuwa wana enforce, yani wanahakikisha kwa sheria ambazo kwamba zimeweza kutungwa na Kenya Maritime Authority zinaweza kufuatwa. Hoteli zozote, sehemu zozote za kujivinjari ambao ziko katika bahari hawatakuwa na ruhusa ya kukubali jambo lolote la kufanya mashindano kama haya ya kuoga, mashindano ya kufanya mambo ya mashindano ya maboti, ikiwa kamati yenye kuhusika na mambo ya disaster na kamati ya security ambao kwamba mimi ndio mwenyekiti nikisaidiwa co-chair ni county commissioner katika jambo hili. Na baada ya pale mashindano yote yakiweza kufanywa ni lazima county disaster team iwe pale. Atongoria matiganite ni mokiriria atongoria a mwena wa mung'ethaniro aria maruga matire na tafarira cia kuguna Kenya. Akiaria ri kaunti-ini ya Siaya, munini wa President Kithure Kindiki ni athing'eririe a Kenya kuregana na ũteti ũtarĩ na mithingi na manyite mbaru ũtongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza niguo President William Ruto aiyũkia itĩna rĩa kerĩ wathani-inĩ wake, kuria atongoria arĩa mamumagaritie ni mathiĩte na mbere na kuga mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, makiuria mwingi ndugathikiririe ndeto cia muhuhu ciĩgiĩ ũgima wake wa mwĩrĩ. Kwa hao viongozi nimetaja na serikali ya kitaifa, maendeleo ile inaendelea hapa Siaya ni ile ambayo haijawahi patikana tangu tujinyakulie uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka nitangaze ya kwamba hii ndio serikali ya kwanza kuwekeza katika mambo ya uchumi samawati, blue economy kwa Lake Victoria na Indian Ocean. Zile counties siko sambamba na bahari ya Hindi na I was there during Kibaki, I was there during all of them. But I can tell you that this time we have a genuine arrangement which is giving some development to our people. And our people are soon going to see the difference in terms of development. Boda boda tunatengeneza program. Hata tumenunua space huko huko kwa Amazon. Tutampatia namba, tutapatia chairman yenu namba, vile kila mtu ya boda boda apige hiyo namba, ajiregister, aweke logo kuku yake na ID yake, na kila mahali unaenda utajulikana, na kama unapatwa na ushikwa na polisi tutawapatia namba ile wanaweza piga na ku make sure that you are fully licensed boda boda. Na hiyo tutafanya boda boda ya nchi nzima yote. Ya, tutapatia chairman ile namba mnaweza piga. Ya. Wale watu wanaombea watu wengine mabaya, tuambie shetani afanye namna gani? Kama Raila ameenda kujivinjari Dubai na kwengine kwingi, wanasema yeye ni mgonjwa. Si washindwe wao? Washindwe wasishindwe? Mimi najua naibu wa rais utakuja uzungumzie mambo ya maendeleo. Na mimi sitaki kuzidisha maneno kwa sababu saa zingine wengine wanataka kuongea zaidi. Sisi ni kazi, kazi, kazi iendelee. Na mimi nashukuru kwa sababu hii taifa itaenda mbele. Raila amekuja akasema taifa mbele, upinzani nyuma. Wao wamesema ni upinzani ya Amebage kudikia Bold Women Initiative kuma mwena wa Tharaka nimeyumĩrĩtie kuorota thirikari na kuongereka kwa namba ya airĩtu arĩa maragianda marĩ anini. Maugĩte namba ĩno ĩrambatĩra na gĩkĩro kĩnene nĩ gũcũngĩrĩrio nĩ ũkĩa na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre, rĩu makĩnyitĩrĩra gũikia rĩtana kũrĩ atongoria a mwena ũcio gũthukĩra tabarĩra cia kũhe airĩtu tauro cia ũtheru thukuru-inĩ nĩguo magĩe mĩeke mĩigananu ya na arutwo arĩa angĩ magĩthiĩ na mbere na gĩthomo.
Na hapa kwa society tunaona mashida wanapitia, wasichana wadogo wanapitia a lot of problems. Tunapata kuna early pregnancies, tunapata kuna period poverty within our society kwa wasichana wadogo. Ndio maana unapata wanapata mimba mapema, wanakuwa married mapema. So you're calling upon our leaders to support us financially na to support ndo tuweze kusupport hawa wamama na watoto wadogo within our society wa wasichana. Sasa kwangu ni kuomba serikali kwamba mazingine ni masikini, hawezi pata hizo. Sasa unaona saa ingine mchichana huyo akiwa na miezi yake, ile siku zake, aendi shule. Si akienda huko atachekelewa. Sasa aendi shule, anashinda huko nyumbani. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa Ndĩa George Kariuki Noria nowe mũikarĩri wa kamĩtĩ ya waki wa barabara bunge-inĩ ya bũrũri nĩ erĩire aikari a Kiambu atĩ barabara ciothe iria itarĩkĩtie thĩinĩ wa kaunti ĩyo nĩ igũkorwo ikĩrĩkio nĩ thirikari nene. Akĩaria arĩ kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Ruiru Kiambu, mũmbunge Kariuki augĩte thirikari ya President William Ruto nĩ ĩhotorete kũrĩkia tabarĩra cia waki wa barabara iria ikwamĩte Kiambu, ta barabara ya kuma Kibo gũthiĩ Matangi na barabara ya Rainbow Ruiru gatagatĩ ni kaige. Oho mũmbunge augĩte ene kandarathi arĩa makaga barabara imwe rungu rwa thirikari hĩtũku na makĩamba gũtiga wĩra wa waki wa barabara kumana na kwaga kũrĩhwo, no rĩu nĩ macokereirie kũrĩkĩrĩria tabarĩra ici thutha wao kũiguana na thirikari ya Kenya Kwanza. Rĩu nĩ arĩtie mũingĩ wa Kiambu gũthiĩ na mbere kũnyita mbaru thirikari ya President William Ruto. Tuhakikishe ya kwamba tumepanga barabara za hapa kwenu, na mimi nitakuwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha Bishop hizi barabara hiyo umetaja na hii ingine iko hapa tumetengeneza ndio muweze kupitia mahali mzuri. Pia hapa Kiambu, kwa sababu tuko county ya Kiambu, tuko na barabara zenye tunaita Mau Mau roads. Akaniuliza hizi barabara zenye zilianzishwa before 2022 zitaendelea ama hazitaendelea. Saa hii karibu contractors wote wamerudi kwa site. Atongoria a kanitha kaunti-inĩ ya Kitui nĩ macemanĩtie gũikia rĩtana rĩa kũnyita ũgeni mũtongoria wa bũrũri William Ruto mambũra-inĩ ma Mashujaa marĩa magatabanĩrio mwena ũcio kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe. Mena mwĩhoko nĩ makagunĩka makiuga atĩ kaingĩ nĩ rĩrĩa mathiganagĩrwo. Atungatĩri aya a kanitha wa Anglican morĩtie President William Ruto arĩkia gũtongoria mambũra mau ma Mashujaa agetha mweke wa gũtabania mahoya ma ũrũmwe na gũthikĩrĩria makaya mao. Tumekuwa tukimwombea, tumekuwa tukikutana tuombe ili siku ya Mashujaa Day na nyakati ataishi hapa Kitui, tumeambiwa ni siku 5, tuwe na wakati mzuri. Wakati yako hapa anapokutana na watu, yale mambo wataongea iwe ni ya kuendelesha Kitui vizuri. Zaidi ya yote, wakati rais atakuwa hapa, tunamuuliza akutane na sisi kama House of Bishops, maana kuna mambo yale ambayo tungetaka pia tumuambie ya kujenga county, na pia mambo ambayo ni ya wachungaji, maana mara nyingi wachungaji wanasaulika. Yeye anazungumzia watu wa bodaboda, saa ingine anazungumzia mama boga, na hata wachungaji wanasaulika, na sisi ndio tunasimama kwa maombi tukiombea nchi ya Kenya. Yeye ni rais wetu, tumekuwa tukimuombea, na tumwambie akija Kitui asiwe na wasiwasi. Huko ako na wafuasi wengi. Si mnaona venye tuko wengi? Hao wote ni wafuasi wake na sisi ni representatives. Tuko wengi. Ni vile saa hii angetuona zote, tuko wengi. Hau mwirarĩri nĩ atũgũtirĩhĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Mohoro mangĩ nĩ ciĩhanda themwe na thaa 3. Ngakwendithĩria hwainĩ mwega, niĩ njĩtagwo Kate Muthoni.